Om Swastiastu. Sane mangkin Titiang jagi ngicinin video pengajahan ngeninin materi indek sesenggakan lan wewangsalan. Sesenggakan linggan ipun senggak poleh pengiring an dados senggakan. Tur kedui purwayang mendadosnya nih sesenggakan. Sesenggakan meartos sesimbing indik kahanan kalih polah jadme sane keimbayang ring kalih buron utawi barang. Cecirin sesenggakan punike wenten ring arep ini krune buke lan sekadi. Contohnya nih buke makpak tebune ampasne utang. Artosnya nih sekadi anake mekurnan rikantune pengantenan ipun kesayangan dur kejungjung ri sampune tua dan mampu laut ke kutang. Contoh kaping kalih buke badon buluane. Artosnya nih sekadi anake menyamu pedidian dan wenten semeton sani liana. Materi kaping kalih wewangsalan. Wewangsalan artosnya nih lelampahan separipolah kalih kehanan jadmu sekadi sesimbik sane pedas sukseman ipun. Cecirennya nih sekadi mepantun mesaja a sane kewangun antuk kalih lengkari. Contoh kaping pertama belele muadah kau sube jeli mare dau. Contoh kaping kalih dije kacang ditu komak, dije pejang ditu jemak. Contoh kaping 3 buangit kali gangse. Artosnya nih megai lengit tuare ngase. Inggih wantah asa punike daging video pengajahan titiang dumugi mepi kenah tur titiang tenlali nunas geng rene pengampuri suksema.